Inggih Pinaka Jayanti BTS Durus munggah ring panggung. Rajang wengi semeton sareng sami punapi gadre matur suksma majeng ring semeton army sane mendukung titiang sareng sami santukan titiang lan semeton titiang oleh Jayanti titiang nunas sampunan surut-surut mendukung titiang sareng semeton titiang mangdo prasido titiang ngaryanin lagu sane becik suksema semeton sami rasa angayu bagi aturang titiang majeng ring ide sang yang widiwasa duaning sangkaning asung kerta waranugrahan ide titiang igu sing uragung andika pratnya sentana pengkalih ide dane sareng sami preside mesadu ajeng ring galahe sane becik sekadi mangkin turmaning preside ngamilaten wimbekare mapidarte oleh IPB Internasional warsa kalih tali kalih dasa puniki Kentan talar para guru sane sampun ngicenen titiang galah jagi ngaturin pidarta ring rahina sane becik puniki. Pidarta sane jagi kabaktian titiang nganinen indek vaksin. Sampun awasa jaga te puniki kapi ama COVID-19. Sami para jenanane mewah ngelarah pengupa jiwa. Lapangan pekerjaan maka sami menutup. Para pegawai ke PHK lan tulis sampun aran raw mapleseran ring genah pariwisata sane ring Bali. Inggih rahajang wengi niki semeton sareng sami taler puniki wenten semeton titiang Bapak Kim Sohyun punapi gatrane niki Bapak Kim Sohyun. nggih tiang becik-becik kemanten sane mangkin titiang jagi mapidarta indik pandemi COVID-19 ring jaga te puniki